Golf asocijacija Srbije još jednom je imala izuzetno uspešan nastup na Međunarodnom sajmu sporta u Beogradu. Peto izdanje ove manifestacije pod naslovom Sport je zakon u organizaciji Sportskog saveza Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta u vladi Republike Srbije privuklo je 60.000 posetilaca koji su imali priliku da se upoznaju sa radom 40 teritorijalnih sportskih saveza i 95 nacionalnih granskih saveza. Štand gasa je i ove godine bio jedan od najposećenijih tokom trodnevnog festivala sporta u hali 1 Beogradskog sajma. Uz one najmlađe koji su i ovoga puta pokazali veliko interesovanje za golf, tu su bili i brojni saradnici iz Beograda, Niša i Zrenjanina, srpski reprezentativci, članovi stručnog tima, članovi golf klubova iz Srbije, deca koja golf uče u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja, kao predstavnici državnih institucija, sportskih saveza i visokih škola. Golf asocijacija Srbije treća godina za redom kako učestvuje u velikom sajmu sporta. Zapravo bili smo, kada se sajam sporta vratio 2013. godine ponovo kao u ovoj organizaciji, mi smo se priključili sa ostalim savezima da budemo deo cele te priče i krenuli sa svojim štandom koji je te godine bio jedan od najposećenijih. Iz godine u godinu je on sve bolji i bolji, radi punim parom. Imamo puno dece, imamo veliku zahvalnost osnovcima sa kojima radimo u redovnoj nastavi, koji su i ovde, bit će i danas i sutra, podržat će cijelu našu organizaciju i promociju golfa. Tako da smo jako zadovoljni. Mislim, svake godine sve to bolje i bolje, naravno radit ćemo i trudit ćemo se da nam sajam sledeće godine bude možda sa većim štandom, nadamo se i novim klubovima. Srbija je ove godine po prvi put dobila zlatnu medalju na učešću na jednom evropskom takmičenju. Ponosimo se time šta smo ostvarili, iako je naša klupa i naša reprezentacija nije tako velika. Mi imamo reprezentativce koji su vredni svog rada i zalaganja i upravo je ovo i rezultat šta smo mi dobili nakon tog evropskog takmičenja. U pravu ste, bili smo pohvaljeni zato što smo kao mala, da ne kažem mali savez, mala država i mala golferska nacija, ipak uspeli da dođemo do zlatnog odličja. Na tome ćemo naravno nastavit ćemo na radu sa reprezentacijom. Planiramo univerzijadu, planiramo neka evropska nova takmičenja. Ovo takmičenje nam je dalo prosto podstrek da sledeće godine apliciramo za korak više, da sa našom reprezentacijom probamo da uđemo u diviziju 2 na evropskom nivou i prosto nastavljamo sa juniorskim programom koji nam je prioritet, na čemu smo radili svih ovih godina. Želimo da se to razvije još više. Mislimo da je ovo velika stvar za srpski sport, jer svaka privredna grana veliki ima svoje sajam, zašto bi imali. A pošto je kraj godine, mi na ovom sajmu slumiramo naše rezultate koji znate da su fantastične ove godine bili. To je suština, mi smo uspeli, ako u svakom sportu već u ponedjeljak bude 5 novih članova. Mi imamo odličnu saradnju sa Golf asocijacijom, vi znate da je pre 3 godine ušao naš sistem, da je od interesa za državu, da je prepoznata, tako da idemo koracima budim sportskim polako, ali idemo da pređemo sistem. Ono što je važno za Golf asocijaciju je da i razvije taj juniorski sport, znamo da ima i dosta projekata koje rade sa decom, što je velika stvar. Program je za decu od 7 do 12 godina, sa predznanjem golfa ili su potpuni početnici i grupe su do 10 polaznika. Ono što je bitno jeste da, čisto i radi informacije, Golf klub Beograd posjeduje i opciju da i zimi deca treniraju golf u golf simulatoru. To je jako bitno da imaju kontinuitet svih 12 meseci. 2016. godina je bila uspešna. Turniri su bili dosta posjećeni i mislim da smo nekako sada možda na najbolji mogući način iskristalisali tu neku golfersku populaciju koja ne samo da posećuje klub i da igra na terenu, već i želi da se takmiči i to doživljava kao neki stil života. 2017. godina je sada nekako fokusirana na još više turnira.
u smislu da rasteretimo kalendar, da ne bude onako fiksan, da to budu recimo vikendom turniri, već da preko cele nedelje svi golferi imaju mogućnost da igraju golf u skladu sa svojim obavezama. Pa sva naša pažnja u radu je usmerena ka tim juniorima, tako da jako je lepo vidjeti da veliki broj djece želi i interese se za golf, a i sami znamo da bismo razvili ovaj sport u budućnosti i glavni akcent je na najmlađima, tako da se radujemo da vidimo veliki broj djece na našem štantu svake godine. Bitno je da oni osete sport, to je najbitnije, da osete šta, da mogu da uzmu, pogledaju lopticu, da sve to bude kao da je realno, kao da su došli u golf klub i ja sam uvek tu da podržim sve te akcije, svestan sam koliko je to bitno da imamo nove igrače, s obzirom da ovaj sport je u porastu popularizacije u Srbiji. Jako nam je bitno da svi to podržimo koji igramo golf. Je ovoliko puno ljudi, a prevashodno dece, to je ono što treba da raduje sve nas. I ovde na ovom štandu Golf asocijacije Srbije je pravo zadovoljstvo videti ih kako pokušavaju da praktikuju ovaj divan sport. Ove godine dosta smo imali dece koje su završile akademiju i hoće da nastavljaju dalje mnogo ozbiljnije. Naravno, klub maksimalno izlazi u susret što se tiče i cena i svega, jer nam je cilj da nam deca zaigraju golf i da ovaj golf postigne što veću popularizaciju. Kako ste zadovoljni nastupom golfa na sajmu sporta? Odlično. Golf asocijacija Srbije kao i ove 3 godine organizuje ovo maksimalno dobro. Svake godine sve više i više. Deci je jako interesantno pošto mogu da probaju golf ovde, što je možda na drugim štandovima nije moguće. Ovde golf asocijacija je postavila tu mrežu, tako da je super i ta interakcija direktno sa štapom i sa lopticama. To je jedan fantastičan susret na golf terenima na Adi Ciganliji i stvarno je bilo toga dana vrlo interesantno za sve, posebno za ove najmlađe koji su bili tu, ali definitivno je golf omiljeni sport u našoj školi. Tako da je to bila jedna od onako kruna na jednu lepu školsku godinu. Pa evo sada, konkretno u ovoj školskoj godini, aktivno se radi po 1 čas nedeljno u okviru nastave fizičkog u 1. razredu, u 2. razredu i u 3. sada, plus što oni najtalentovaniji, najzainteresovaniji imaju časove sekcije. Tako da u okviru golf sekcije imaju dodatno pripreme i za neka potencijalna takmičenja i nastupe koji ih čekaju. Izuzetno se pohvalno izražavaju svi, počev od dece koja aktivno učestvuju na tim časovima i svaka čast trenerima koji rade sa decom. Pa evo sada ovo nam je drugi sajam sporta na kome aktivno učestvujemo sa decom iz naše škole. Sve ide po planu i programu. Počeli smo da radimo i sa osnovcima u 1., 2. i 3. razredu, mimo ovih komercijalnih termina gde deca treniraju u našoj školi. Sve je na odlično, na visokom nivou, deca su prezadovoljne, očekujemo nove članove, pošto smo uradili prezentaciju u školi, svaki nov udarac izaziva kod njih novo oduševljenje, novu želju za napredovanjem, za radom, tako da se nadam da će uskoro postati pravi golferi.